Desa Pekraman Tengkulak Kelod, Kecamatan Sukawati Gianyar, ngemargiang upacara mendak sesuhunan ring kali raina sane sampun lintang. Upacara puniki pinaka dudonan Kari Agung Mupuk Pedagingan, ngentag linggih, mempedanan miwah pedudusan agung, ring pulau dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelod. Pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelod ngemargiang mendak sesunan pinaka dudonan Kari Agung Mupuk Pedagingan ngenteg linggih mempedanan miwah pedudusan agung. Bendesa Desa Pekraman Tengkulak Kelod dewa ngakan kerut suarbawa mausang ide ratu sesunan sane katuran pemedek inggih punika ide betara sesunan Ratu Agung sane melinggih ring pura Samuan 3 kelanturang antuk mendak betara sesunan Ratu Mas sane melinggih ring Desa Tengkulak Tengah. Mendak sesunan puniki kemargiang santukan pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelod jagi ngemargiang Kari Agung. Ide sesunan Betara Agung pinaka ibu ring sesunan Betara Alit kesarengin Ratu Mas sane melinggih ring Tengkulak Tengah. Sesampune katuran pemendak ide sesunan selanturnyane kalinggihang ring pura dalam. Pemendak puniki taler cihna ide sesunan tedun nyaksiang Kari Agung ring pura dalam Tengkulak Kelod. Niki ide susunan peragayaan tunggal ide susun Ratu Agung pinaka ibu niki ring susun Ratu Alit titiang pinaka oko kesarang Ratu Mas sane melinggih ring Tengkulak Tengah nika sane mangkin jagi pendak titiang malih jebos jagi lingyang titiang niki ring pura dalam ring galah benyang jagi katurun Kari Agung niki kenten niki wantah tujuannya niki wantah niki dua niki ide susun peragayaan tunggal niki manda ide susunan nodio ring rahina benyang nyaksiang wonten Kari Agung sane mengenah ring pura dalam niki ring Desa Pekraman Tengkulak Tengah. Dewa ngakan suarbawa ngawohin melarapan antuk upacara mendak sesunan sajroning Kari Agung pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelod krama ring Desa Pekraman Tengkulak Kelod keap tiang Presiden Kaikjen Kerahayuan Kerahajengan. Pemargin Kari Agung ring pura dalam sampun kemargiang saking tanggal 15 Februari mawit saking upacara matur piuning ngresigana mupuk pedagingan melaspas mendak pekuluh ngaturang pekelem pemelastian saha mendak susunan ring kali rahina sane sampun lintang. Titiang jagat Desa Pekraman Tengkulak Kelod pemucuk sane katon Kari Agung niki punika taler ring Desa Pekraman Tengkulak Tengah Tengkulak aja ring Desa Bedulu sareng sami pemucuknya mangdong boleh keselamatan lan ring jagat Bali mangdong boleh keselamatan santi sareng sami kenten niket. Pucak Kari Agung ring pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelod kemargiang rahina dibi tanggal 13 Juni warsa kali tarif putus. Pucak karya kapuput antuk siongolas diri sulingki. Kari Agung ring pura dalam puniki jagi katuran nyejer selami solas rahina. Pura dalam Desa Pekraman Tengkulak Kelod kasungsung antuk satak selai diri krama. Agung Ria Miwah Bayu di Bali TV.